65% ukasigaza 20%, ubona nempu mutekukireba. Omubwire bw'akaruro TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunteraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumiro mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikusyaho TV West nehinda. Kaga Norano tashi kanijeshi mana shemerwa kureba kuka chikama chanda kota kukura kanogo muri yakishikato noche maisa asuta kuchumani sabwaje kuka shikanko buze kotine bwoba ubwoba bwaje Wana shiwo totina ngo mushiranye nabasa kushangaha konka nyombwe ni kama chanda nyono oshobera hata ndiyo muntu mukuru twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byo kwezi bya 16 ukwezi no ku 12 omwaka ne 2025 Serena nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe tukutwara mu gacenshire hagutwatebekanisa omwebazi yogo ntsa kwakire mtu y'amakuru kuturagaruce tugakusyeho ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tumusanzu musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atalne 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Chicheche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi nebakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masulio ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Omugacenshire kireki okusherra akaruhuko bwa President Museveni yasibo mu district ya Kiboga na Kyankwanzi. Rwero ekigambo ky'eddembe tukimanyi twalaba entalo abakulu twalaba entalo za 6 hekitaya 40 zibirwe emiti okulinda ebyobahangwa omuli Ibanda. Tukatagetinga of course abantu b'itaka lihango okubaruka kwa gaso muri Fort Portal kusigira omwayi n'obufuta bw'amani yambe chapati ngene ndora gasi ne ulikane ne amabata ikuru
gacenshire ombwejere President Museveni yasitiro cha kabiri ari kusherura karuru omuri Buganda erizoba yasibo mu district ya Kiboga na Kyankwanzi kandi yaragansa okurinda obusinje obu Uganda einobwa hati omuri Kyankwanzi President Museveni abahagize yababwana cy'ikishomero rya Butemba Reverend Mustawazeni orukwebembere kanisa ya St Stephen Church of Uganda bukwiro muri Butemba Town Council yashaba President Museveni kuba yamba katereza enshonga zitakariye kanisa ruho n'ishomero wasima weshitiwa President notuwa primary school wano era erimu abaana bangi basomera bwerere bagita bukwiri Church of Uganda primary school ekanisa nayongereza kweyo bye watuwa neteekawo eddwaliro wano erijjanjaba abantu bo tuyina n'ekisaawe wano community kyekozesa ate era n'enkulaakulana y'ekkanisa naye ow'ekitiibwa President ekkanisa wakati mu kufuba okufuna obwannannyini olw'obusobozi obutono yasobodde okusobola okufunako yiika 21 eyiika 9 okuwera 3 olw'obusobozi okubeera obutono bw'ekitiibwa President yiika ezo 9 zaddidde landlord kubanga yatuwa omukisa okwegula naye nga ssente mukama wange w'ekitiibwa President tetuzisobola. President Museveni yasima obuhagizi obwamworeka noba abanza kuteganisibwa enjura kandi yajyango mu myaka 40 hingwire Uganda ebasize kutunga obusinge kandi kyo kiresire entunguuka abanalwero ekigambo ky'eddembe tukimanyi twalaba entalo abakulu twalaba entalo za 6 Obotarwana ne Mutesa mtu wa jikoni twalaba entalo za Nsambu Mugumu Amina Obote entalo za Nsambu Mwenda entalo za Kinana Mugumu Kinana Mukaga naye kati myaka 40 tewali ntalo. Museveni yayongera jangwa base kurwanisa kwebaganisa mu mahanga no kutungura abakazi enshonga bwencho kwebembera NRM mu district ejari omukazi badde politics zogata abantu tetubere na politics za kusosola mawanga mu madini obokunyoma abakazi n'abavubuka nagira ngo enguto za koransi abasize kuzikora n'obuzimwe sisikire bitu naja kuzihunduzo mu nkirero kwija President Museveni hona yagamba n'amashanyarazi namizo muri Kyankwanzo kubyemi kandi yaraganisa no kurebuka ngo batunga mizigo kufuhirira kibahwero kwejumbiro mu kuhinga no kuri soko kutunga entasya ujo lamya kunsalo kati enguto zimuzikadiye tuli mu kuziddamu kuzikola bupya ngene yamwe bagidabiriza kati neri yembende naye byonna tewalo yali abikozeko emyaka gyonna gyayita gyemabega okutuusa obudde bwa NRM. Ndi Anita Tukunda webere Anita Atukunda abekitongole ky'amaizi n'obuhangwa nebicweka ekya Albert Water Management Zone baryo muhororo eyo kugaruzaho hectares 40 z'ekibira omu district eyibanda kandi nabagira ngo okurinda obuhangwa bwensi n'omwoga gwa buri muntu. Okutondozo kwakozirwe nukoreka ngo umwaka gwa 1990 Uganda ikabe ine mwanya gw'eviro guri kwika hectares 4,555 kandi umwaka gwa 2025 hasigireho hectares 2,3 zonka ekintimanyisa ngo Uganda buri mwaka neferwa za hectares ziri kwika 3,8 ekiri kwinegezebwa emirimo y'omuntu omuri yo kuhinga okurisa hamwe n'endijo okwenda kurwanira obuhangwa
ekitongore ky'ebyamizi n'obuhangwa omu kicweka kya Albert Water Management Zone barikuhwerwaho Conrad N. Hickton Foundation bakatandika ihuriro y'okugaruzaho za hectares 40 omuri Ibanda ezibyirwe emiti. Twagenda to implementing a project tukatagetinga of course abantu b'emitaka rihango whether public or communal or public or communal private. So mwene chimwe indicators kureba twa establishing a wood lot tukatine criteria kureba at least umuntu aineho itaka rirengire nka hectare yemwe kureba nayo yakora ki when yagobora mu munonga. Hectares 40 zona zigenderire kweraho omugera gwa mpango butoma kandi omugera ogu nigumwe hamigerera kushuka mizi omu nyanja ya George. Ebishara bitu byona abantu babirugemu nebiryoke bituhereza amaizi agakozesa mu maka gitu no mu misiri then no nabandi batunge ebindi ebyo abo kuba twaba tuina amaizi kimayisango agro-industrialization kwaza kutunga abo kuba tuine Serengeti hydropower mu Ruvamba nabo abakora small scale irrigation nabo nibiza kuba balina amaizi then nabo mukana nibiza kuba balina amaizi. Omukurambura project ejo kuriyo no kugenda omisho kishanjirwa ngo emite myingi kabyarwa amataka ga government bitachirho no kwatara abatura okuhinga evere byabo. Integrating these cash crops like coffee helps in motivating him to actually take care of the trees, but at the same time they were trying to demonstrate how you can integrate coffee with the indigenous trees. So at the end of the day, you're doing environmental conservation while improving the income of the household. Ministry ya environment, water environment kuyanyegise yokusupporting bananga bani Hilton bakanitara n'icyapa cyanja no mu bani sobaho umyaka w'imisoro ningutumira kashupa kayi. Okay. Yes. Okucwecereza ebyobuhangwa na mnongo kweza heveranchija n'oburemezi omuryenso kugira omwoyambi enjurambi hamwe n'omushano gurengeserize. Omuntu gwakura ngurete kibunda ngurete amabiho kandi ko kutumanya science bitorwo yarungi rwo kwisya kandi still rain cycle kutumanya ko kutwazibwa ntaza kubaho impinduka ahambere y'ubwire mutumanyeje ngo emiti umwana w'abantu one time mugenzi Nyerere akagira ati umwana w'abantu cyo kubanza cyabyona tuya mu mwisi yo gutwisya oxygen cyakabiri tuyamwe cyakishatu guturetera enjura cyakana tuya mu bikombe cyasa. Amakoraga gashakwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe. Ubwo turi kwirira okwijuka amazarwa gomjoni abebembezi be kanisa n'ekereziya bakwatanise bakora ekibesire Christmas joint Christmas carols. Kwaya kurgombererezi wa Nkole nambara Archdiocese obo ziri kurangira amakuru marungi omurimo gukweshongora omurebezi wa Nkole the Right Reverend Associate Professor Fred Shalom Mwesegwa neshabarisa Lambert Binomugisha abwambarara Archdiocese babaroho okonja kuhisa ekiro kyerizoba ekitensa. Kwaya 18 kurgombererezi wa Nkole nizo zayiko mwanyugu. Mushanjo kurgomurimbara Archdiocese nazo zayika akashuziraharo. Okimbisa nkomuringumwe gukonja kwetegurira okwijuka ekiro cy'amazarwa gomjuni. Okuzarwa gomjuni w'emyaka 2 cyo kimanyisa ngo Yesu Kristo umwana wa Ruhanga n'umugabe kandi w'amani.
oihiro kwaya abebembezi b'ibitongore amakampuni abashubuzi n'abanyabutegetsi nabo tubatuma Coming here for carols associates us with God in different ways. First, the happiness you get. Second, as the bishop said, the message you get. Lambert Binumugisha yasimente bekanisa omurebezi wa nkore yanyakusima kwaya abo kurangira amakuru marungi omuringo gukweshongora kama kumenimwe mwaka kuisha bareke musije n'imbabazi zamuka mu Yesu Kristo omusije mwijure uribitwe zikagera kumugera rwabizi uburyo rwoma cyangwa uko rwakagero uribitwe bijure Sion kama kumenimwe Our TV West ndisenyemo Gideon tugumizamo nagacencire habireho kubaruka kw'amani izobe ryanyu mwebaziyo kandi kusigire container ebirene kwa muza gasi ezo kutekesa eshenyagurikire kandi no muntu omwe atungire obufuta bw'amani ekibireho bwanyuma ya gasi kubaruka aha mwanya guru kumanywa nkampanga container village omisho ga post office aberebire nagabo gasegera kubaruka nibagira ngo babanze guteka ngo nubome yabaruka bwanyuma yo kurura ikintu cy'amani cyo kubaruka cikoratirwa mu rogomani nanyola banyikalire kulinya saidi za kabondire na ule kintu cyahulika nikaguza kige kiroho babatwagana ikaguza guno muzinga gwa ruganka kubatushikalire hao turoromika nigunaka nigurugayo nigwimuka namanya mpako bundi kine ubundi timanye nekaguza motoka niyo yagwa babate baswa kwa batera bomo ngambe cha parking ne ndora gasi ne hulika ne imba amabata iguru ati ndo namanya nti gasi zinozo sana ziri full de muno acha yole kangu kino obulemezo kwa manimani abantu bagira ngo abineza gasoma kagabo bine kuzahabuzora misho kabarinda wakame abo kugira ngo bazi kwata kubi nezihendera zibihiro magara gense G bitunyo ninga manti omuntu ayine gasi ayina kuba na yegendesereza muno abo kuba gasi danger yonyine singe hulika mu tekiro kale mu byamire mpaka abantu mwena taswa harugama omuntu nomu bokuba norora ne hulika ikintu nichuhulika omutima gwona ni gutera so abantu bina kwegendesereza muno gasi omucandike cyashohoze rizova Vincent Twesjuri omugambirizi wa polisi ahabwe cyanga cya Rwenzori West yahamye kubarukoko kandi yayoreka kurungi n'amazimana gase barukire aha mwanyogu oyihereho kubika za gas cylinders nubocezaho nebyoma hamwe nebindi ndi yaremera mpaka yazimya gase zo kurora zakoraki omuro gwaleka so nyombe ningamanti abantu abina gasi binakuzegendesereza muno na muno kugiteka hantu hari kebinte bikosha rusagiretera kocha so binakuba nibegendesereza muno ogwo mucandiko cye najara ngo buroko rw'omukosye byomebi nico kiresero buzubu taraho umuntu weno fire konko umuntu omumanyirwe nka Amos Mukonjo atunjiro butabwamani kandi ariyo natungo bujanja bahirwa rya Fort Porter kuru amakoraga gasha kwa Jonan tusingwire webare Jonan twaza kumuraho nitugaruka Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life.
agarukurataho ishengero ryashaba gavumenti okugambira ihanga ekikwatise Reverend Father Deusdedit Sekabera akwendera kwesabbiiti ehwire muri Kampala kyokubanga sabbiiti bbiri kumpi oyinza okugamba nti bamubasesemeza mu kwogera nti bamulina. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Obuno buhabuzi ahabyo bwegese. So nani nkubiriza muranga kugira ngo buri shomero ryona abagakurira mwene oba university oba primary oba secondary oba institutions kugira ngo mashomero ganyu abagakurira aba principals headmistress headmasters muteche music base omwana kirwara tina kuba na mangu yarwara ahakwata mutendeke tara hakuba sakuraguza sick bet zero ushanga no mwana yahika nokufa urene batera umuzire manya mwana yabatinati kandi wakubota kumutera umusho mutwe yakurwirenga nkafuru none noza kutera umuzire uti mwana yarwara furu bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamukagazi hamwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshiga, kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool sauna na steam bar. Hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahimbura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebikiraho tera no tumishanje mwenda 18 58 38 ninga no tumishanje no tumukaga 36 36 Korku bujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sebiri kujwara ngashika bashije nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe izimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji z'original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything could be end. Mpenkoni. Yakwera utamuye mu mudu nokora ikikire wanyo mpenkoni nushumura kushemererwa urunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni ikintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo ndubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywa mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omaduka kuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
waliyo chairman tukaleyo ubwo turi kwirira kutera karuru 2026 twena tutereyo wereka guta Museveni ahabwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresiro businjo mu ihanga atungwire byo bwegese ibyamagara hamwe n'entas 2015 byo kubanza 2026 tereyo wereka guta Museveni chebera basi burihora jirebe hona Museveni abase kumebe byona ibyakozweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cyo kwija protecting the gain buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tereyo wereka guta Museveni tubaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishitere Kenya-Murungi ahiburi omwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 2025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemegabo miliyoni 2 neshweka notungo mgisha go kwangure wasevinga emitwara 5 nemegabo emitwara 5 notungo mgisha go kwangure wasevinga emitwara 25 nemegabo emitwara 25 notungo mgisha go kwangure koko shikanye omucheri emigazi nebini nobaharonza boda dad school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans neri nibashanganya kasharu bunyaruguru head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremo yamusita kiziri DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shangibiri tumare katurgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikiza ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine iyo ni shara cake tukazakunywa mbo cyabapesi yo na sente kokatanywe mbo nyukushekerera tekanisa wenda ngende mbogo yoka mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimuka banje okakamesha zanje amashemerwa no kujumbura hari igongo Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo ku 12 omwakugu hari igongo Country Hotel and Cultural Center leto mwana shemererwa mu izoba ebirabacamura nka bouncing castles okuvuga ngania okuzihamizi face painting nempaka zo kuzina nemishono y'ebyenjwa otebigo za baru n'abashobozi mwinji bari mu Fresh Kid wa Kiss Dance Kids DJ Ikra kuonya tondo omuziki bunda reka bibinji tuzwe nafta kafito kwinja mtwalo gumu okutahamu sinije mutwalo gumu bana abaze no kutahira mushi tandikana shayina zakasheshe okusasha kubinirizo mwazi Joye muri kira nohire omuringo gwigongo amashemeregwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebira kiraho tera noti mushaje mukaga mushaje 28 Igongo Kids Festival and Family Day ayiburi kamwenyo kino mugasho ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St Peters Altar Wine ikoze mu mizabibu yonka kandi tebekanisibe kurungi kukozesebwa mu maramizo St Peters Altar Wine niyo mutindo murungi kandi kozerwe ahabwawe nanye St Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi shangwa amaduka go mwihanga yona okumenya bukira hotera no mushange ibi mukaga note ina 5 narishi note mushange ibi mukaga mushange 5 ina emwe n'amashemerwa minji nitutabaru syabona abatungire visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazi okusyaha miliyoni 2.9 byona bihwire kukorera chai cyenye Dubai turire Christmas omuri Dubai Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners cargo handlers security guards warehouse workers waiters na waitresses wakashatu 2012 aha chai kacheka shahibiri zakasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration ahamira yona amataji gabagona esimu not mushanje ina not rukumi ninga not mushanje ina 5 hamwe na not mushanje ina not emwe 2 3 4 5 mukaga kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka jana bari Bible and see Uganda Limited abari
erukushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha garage street no bashanga Makanising street aha kizimbe cy'abasista hamwe n'ahashungine na Chosiga house hamwe n'ahawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira abanda byembaho obwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles mpango n'amabariga habisika na swimming pools tunitachi shaka wabura mu bwinji transport eruhu waika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata nagacinjiri umukiko rw'ishengero urwashitama Elizoba urwaba rwebembirwe umuhwezo wa mukuru w'empanura zihanga Thomas Tayebwa rwashaba government okubasa kugayo ekatangaza ihanga enshonga ezakwatise Reverend Father Deusdedit Sekabira aha kwendera kwesa bitehwire hakashoramo kurwo kuvuzwaho kwa Reverend Father Deusdedit Sekabira umusosorodoti omwishaza y'abakatolike rya Masaka bwa nyuma yo kwetumbitwa kw'abakristo ku Dayosisi ya Masaka aha kubera kwa Reverend Father Deusdedit Sekabira iheria UPDF kargayo ryahamya ko nubo bari nyuma yo kwatwa kwe kandi bahamya kwa ryo mikono yabo izoberi omurishitamo rw'ishengero rw'ebemberwa umuhwezi w'empanura z'ishengero Thomas Tayebwa parlamenti yashaba government kurgaye katangaza ihanga enshonge kwatise Reverend Father Deusdedit Sekabira Masaka ng'ekitundu tuyina okutya kubanga ebintu by'okuwamba ba father byaliyo kuvadda myaka jensanvu awamba father kiddo kumujja ku katuuti ekitovu namutwande bamuta olwekyo tuwewunya nyonge embeera bweti ekomyewo mukadde kanako okulonda okutiisa kungi ate wawuliranga n'omukule ne wa M7 abadde ayogera buli kaseera Catholic Church tembagira yenga bwalowooza bwatyo omanyi oyo ayogera amazima alowooza tebamuwagira kakati kyensonga yemu era eriwo olaba nti kati bakutte father mu ngeri emenya amateeka byasooka mbaganda bafa abasiraamu ne bakwata ba imaamu ne bakwata ba sheyi omuntu atuka n'okubira n'ekirevu lutalo kati bafatha bali mu kweraliikira abamu basanga ne kola bazitadde mu nsawo nga bate bagamba kakati kati kikwata ba father batandise okwekweka abakuuma ddembe ekinkuba kibavunanyizibwa mu kukuuma emirembe webutatyoboola kitiibwa kya muntu yenna olaba n'omusiba ali mu kkomera alina okuyisibwa ng'omuntu ekitiibwa kyensigala nga kirina omusaseridoti ne bw'oba omukutte si muntu wa bulijjo kubanga alina enjawulo ku ffe n'olwekyo ne bw'aba azizza omusango engeri gy'omuyisaamu eraga nti omuntu gw'okutta azizza omusango niwe mulekera ekitiibwa kye olufa abantu aba bulijjo onootukola otya bw'oba omuntu alina ekitiibwa bwe kityo omutyobodde obwenkanidde awo nekyo tulina okuyigiramu bye tuyiseemu ffenna nti wabeerawo omuntu yenna nga batyobeddwa eddembe buli muntu aveeyo ayogere w'omuhoreza wa gavumenti honorable Kiryo Wachonka yahamya ku ihe rya UPDF niryo ryine Reverend Father Deusdedit Sekabira kano kutwarwa mu mbuga z'amateeka eshaha yona. On the violation of the laws and the manner of legal opposition, you're correct. It should be done properly in accordance with the law. And if they are arrested, they should be put in lawful custody and presented in court. And if that is not done, it is definitely unlawful. So if the facts as you state them here are what they are, then it's unlawful and there will be sanction on that. But we shall have to look at that. Ahabwa TV West the air achiza. Tugumzemo n'amakuru abatura kurumva muri amashiruka na town council omurishema district ibende ntunguka erukurebekeraho kutari akwaba abantu bakwije bakabaraganisa bakaheza bakabura ikiba bakorera abantu bamashirika kugamba habuherezo barukwenda no commission n'abitongore cya government cy'urkurwana n'urugabe rw'abantu Uganda Human Rights Commission kandi wabireho myishengero kazahabwa district ya Shema Jacqueline Kwire rwavukurukuru abire narondo bushaje mu mashirika town council hamwe n'egombora amazire nawe myaka 5 ayinebi atwarire
twebwe kubazire ito twayogo kore nkwanzi nakore ni munima nakozire ni mubisha kakone ni mu mureba nakuzire efuka zibirizi umukozi nipakire ntunguka nipakira muniki muni UPC ningachi konga nipakire ntunguka tukwe onaro totoye aba basimira ubuherezo bw'abahire n'ubwabiratara umunyishenjero azuwo mutuma murebera byako ko yitofwabiro yingorjesi wasigenteka omukashesho garukayo urugezo bangotekura ombisa kama muza abantu bakabusye wabo inembeba omunju yawe zituira nizikubona abonesa bakakugira kapa niyo kuzibasa waje nogire kuronda kapa noronde ya yero noronde ya baraka noronde ya green takuronda kapa kuryembeba Jack Leta Twire araganiza abanyamasheruka ngo buri shomero naenda kutamu computer okugwega kanyabwenje omashomero ngo cyo kugira ngo noshanga ishomero rya primary aryo mbana rukaga ushanje unani computer meta bili reki bugasho hadi ngacho nagira ngo omwishomero yeryo ahina biretire computer mwe reka nyongere kuri 10 ubwo yisimbira hande yo myishendero kazahabwa district ya Shematine Kibina kanayana n'abandi bashatu omugani makuru abaturu mu district ya Buhweju n'abajara ngo imihanda miberetire bihinga byabo byagwe beyi ecuru kubarite ruguru makagabo twine ekizibu cy'orutindo urw'umuconyo urwamara ubwire bwingi hatakurabaho bantu abana bitu batuye ntibagoma urutindo n'abandi bantu baburo burabo n'imotoka zikwamiraho zine ibintu byitu kuba tuhingire kororutindo n'urwundo rwakwetera ikizibu ngamwe yananiza kwagamba kumati yayota binjiniya kunambuzi ati ingino nabendesi akarwara stroke hati yakanga tamandizo mnyingane n'umukanya ngo finale ubu tamene wayo tibishira kuzi nabanye munyanyezi mu engineer niza kureba ngo gutezi nazamu abo kugira ngo nkarushamane imbyetegereza nareba ngo sentence zitwareta zakora umurimo murungi nguteji neshasha nindeba amajyana ganyu omurika kwa abekotero abantu bari mwagakira ahabwe ngutombi ebyo nabigambo rw'abaturo bu engineer John Bosco Kariso rukwende ntebe yo nyishenjera bire naronda karuru omubatura ya Karisa omushawe gwa kabiri mwana banyewe byanjene byanyu omushawe gwa kabiri niza kuteka artindo wanyaha kandi nanyanya kancha manu wa management ya aisomero kabameda atana karumo kona kaini wakaryombye ntimweta isomero aiza kandi sente ikindi twabura president nagamba ngo kondeka movement musika aba nibajira ngo benda bebembezi abarabihe nyuma amakuru agagasha kwa Mike Twakire na Juliet Charsima webare abanyamakuru betu ubwo batwara gumusaba no kugambira abarkwenda kwisimba he barabakorere baba bashiro mu ishengero umugomboro ya Kasana muri Shema abantu benda bebembezi babase kushembusya ihururu yo kurwanisa obworo bamwe batura bakasana na munga bine business omutamya Kasana bagira ngo kutunga amashanyarazi kikabahwera munonga ukora sente
akaruru amundogo nebenda kunja katerera bebembezi abarukora n'amashanyarazi tubona ushanga tkoisa sora atajiri mushanje gasanya cyangwa wa sora bafa kubitwa bagastuma katwine sora enjura kiyabiregwa tubona abantu mwe tubarakora ushanga nito twineza famere tubure cyo kurya kunga kamutaha izire yagamba atacanje n'ugenda amashanyarazi gakija kandi tukora tusiba tukora aba bagamba are protecting the gains basima president Yoweri Kaguta Museveni n'umuhabuziwe Professor Ephraim Kamuntu kasana ke turo mwirima agamashanyarazi yagafuna ombiro bakumugenda batandika kukola line z'amashanyarazi kasana yayaka yarazi michweke muri kasana agarigata bishire konko mushija wito tukamuterera mwamwe Ephraim Kamuntu yatoragana sebiroche n'amashanyarazi kandi bagerezaho cyango yakunyagedingana na ministry y'amashanyarazi gayenga tushika ombicweka ibwabe gatakashikiremo kushorwa ko tukashorwa twataka umushija yatoraganza ya tebiroche ime munyisige mu nyoherezeyo urukenda mba amashanyarazi umushija twamuha karuru ubwinji urukenda amashanyarazi gatwikabuza bamwe abatura na munonga omyanya nkakihara kirungu nebicweka ebimwe byakarugorogora nyakibare binamasiko ngo bateraje akaruru amurundogo nabona bo kutunga amashanyarazi umuntu ari gutetera amashanyarazi bwanyuma ntumangu nabasagare abaka muntu yone byatkorere cyamaze tikibaza kumurema ekindi kamuntu nobaze gutereza amajani amakuraga gasha kwa Michael atwakire bebare Michael twasagaruka tumureho nitugaruka Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchikoza AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bwo mu rwese yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa acombe kwa Central Market Roma na 16 ari Mbaguta Street Omrimbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twango muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe Norondo mwanya ahubwo aje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee yo murembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 mwende 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 abiri ni 5. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Buri kiroto ni kitandika kiche chaika rwagati ni cyetagisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza bigenererwa byawe kurabira umukubika twine accounts nka individual
hariho joint account, group savings account, institutional accounts, obano enda commercial loan, school fees, ez'obuhingi n'obuliisa, boda boda, land title, chapa, ninga express, omushaha 24 zonka, amagoba agali kubasikira buli omwe. Tayayira amataji gaitu a head office Chishabya, Shuku Town Council, Rwanya Muchinya branch, Kabgohe branch, Nyihanga branch, Bugamba branch, Nyamukana branch, Mbarara, Arentare road, na Nyakarama outreach, Tira star, bibiri chirana nina, emwe ina emwe, hash. Okozesa obuhereza obwa mobile banking, tira notu mshanji mkaga, ananishatu, 18 5 obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Kakasa luvimbo awangula yava mbiro teme nyonta teme nyonta teme nyonta kakasa luvimbo Teme nyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervis. Check under the ground and stand a chance to win from drones known as cash, borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my Kazanyo. Anti ku highway nga mvuga sisumagire echo sure Get your favorite package
of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nagacenshire mukuru wa district ya Ntungamo Sam Mucunguzi atongwize omurimo ogokora rugoto rwa Mabondo Nyamunuka umwishaza erya Kajara orugutoru rwino buringwa bwa kilometers 13 kandi ruzakomara sente z'urwingana miliyoni 95. Chairman wa district ya Ntungamo Sam Mucunguzi wa Kigoba Salongo no muhezi wa RDC Rosemary Twire no batongwiza mu rumo gukora urguto rwa Rwamabondo okuzanya Kizinga Omuryanyamunuka Town Council Ntungamo district. Urguto nturweta Rwamabondo Nyakazinga road rwine kilometers 13 no buceka 2 ukorera korwe kweza kukitera hasi abo kwatumanyirire kurebe motoka ezo kugera hasi atari izoba ninjya mwarebe motoka turiwe mu misho gitu tutumanyire kugireba bwena ninjira ngo abwo mukoro watutayira egizoba reke tumwakire bantu abanyarukuni kamara bagire batakonka hina hundebere mara muhiye bana engineer mara muyitori hihi tiyo kwihare ngwere ko yewo ngabire sport ya kilometers 5 ito twe musanze akamara muyitori nkayi tukwe emyanya ejemibi hati kurga hata kurya nubi warga chikoje ayibamba hari yatakura bwa koka homara intwaro mutso kuko kuroncinga kubatandwa kurushara kuruga hata na hirahwe aha waranga nihanga yanje Sam Mucunguzi najango rugutoru ruza kwera bari kurukoresa okutamza je bimshobora yabo okucira mnonga ombwirobu obwebero bikuru bya Nohiri karashiterinka neyanyu emere myona no Christmas ugeryeje Christmas karashiteryaha kandi bakore mu yanyonekereze eki turi kubashaba abantu bacu basi umuhanda wo gwana gukorwa n'umuhanda gwana murebe mwagureberera ebiri kwenda korwe baragambe bigire bita kandi kugura amarekwa tuzagaruka confirming nimwe ngo babagambere rizoba nikwe bukozirwe mwabisima rero tubone kwikiriza aba engineer na necoma bakakiya ku omwezi wa RDC ahabwa Ntungamo Rosemary Twire ashabara abatura okuhagera no kutera president Yoweri Kaguta Museveni akaruru okwezo kurukwija ahabwe birungi ebyakorire Uganda. Aturinzire yakunda Uganda mwene bantu mwere munywano wo muntambera na hatagizire kandi abantu ngamo mukimanya ngo president ogo mukureba na mama nibazarwa hatungamo tubange tubeyanjire tubakunde twereki boniyo kayango mwana wozire Orugutoru rwino buringo bwa kilometers 13 kandi rujja kumaraho miliyoni 95 kandi rugita rwa Mabondo Town Council ahagombora ya Kibatsi negombora yabongera mpaka Nyakizinga Omuryanyamunuka Town Council gasha kwa Elias Rutugusa wibare Elias Rutugusa inyuma ho twakoreka amahurwe agucemana wa NRM yahandikirwe barha arukishaba okwasa hanse ebikwato abo kajiro wa independent kandogo arje yarahira kwatari kwija kwajira wa NRM abwente ya member wa parliament omwishaze rya Katerera no buhakubahoki obwehuriro kuronda karure kugenda misho izoba ryanyumwe bazyo Boaza twicoro kushera ubwami bwa parliament abwishaza rya Katera asibiro mu town council ya Katera arukurondo buhagizi bagambye abantu kama intubowazo go umwino misho ganyu no muntu arukunda NRM no muntu arukunda PRU kandi no muntu arukundo muntu wakaterera ekiri kusinga yamani no muntu wakaterera aha
ya Boaz ono munyirwe ebikabinkai reba mbiryo n'ibindi biryo mukabindi bari ku ruhenda amazima ndana kumugambire mureke munyereke kahuba yarwiguge ya resiro wanyu. Friday Jamiro chairman wa NRM ahabwa Katerera Town Council kandi wahereze kwandikirwe baraha kwase bikwata hansi nagira ngutara kuza kuchukora okureba ng'oruguuto rwaha rwazaho bantu bakama oruguuto rwe yewe ninyizuka gye omubwire bwa mukuru wanje Hatwibu bakaba barutire mu bajeti n'amazu bagatire za X ni mukizirebo kwe tutwasinja na za X zakora ki ubwa hati entebe y'ubwami bwa parliament habwishaza rya Katerom district ya Rubizi ne hayanura Honorable Muhammad Katoto oine bendera ya NRM atwizukire Boaz wa Independent hamwe na Benjamin Muganzo wa NUP omugandi abatezi bakaruru mu district ya Chikubene benda ngo barije kusingura karuru bateho buherezo buri kugasira barema abakazi hamwe n'abana ebi babwambira umunyamakuru witu bagana nibaganiza iya pati kuminebi nekiba byari hasi muno twina buyambi ezabakyala ne bajja tukola gurupu ne batugandika amaizi tukyabonabona araba kuyakisaarwamba araba ezibe ekyomaliriro limu bakuba kuli arayira mutu amaizi tebagafuna abantu 12 nibo besimbireho kayanira entebe z'obunyishenjero mu district ya Chikube kandi omuri abo mukaga nabahayanire yishaza rya Buhaguzi East banani bahakanire yishaza rya Buhaguzi Main kandi abakazi babiri nabahakanire yo mukazi omnyishenjero wire buno tusigaire ha health center for nicho kurolera nti obuhereza bwa health tukabumisinga tukasaba district nitumanyangwe byoma byaitu byengudo bijja kutusembera haihi obuhereza bwengudo bweyongere haihi hali nkubaliza greda ziraho zibyamire kisambaho chonka engudo za town council hano zona zikukwama amakoraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto wibare Ambrose Katoto ntsagumiza munamakuru agebye musano Thez Akampa omwirukanjwe biringwa okurwa mu itendekere rya Bishop Stewart University Mbarara yarahira kwarkwija kwegaruzo mudar gwa gold omukwirukanga mitazi omutwaro gumwe omumpaka z'amatendekere ga Uganda eziri kutandika harwa kana ahari UCU mukono ogu atuyire natendekwa n'abandi birukanji abarukuza kujwekera BSU omumpaka nzozimwe akampo ine medali ebere ya gold mu kwirukanga mite 15 hamwe n'umutwaro gumwe za East Africa yasingira umwaka gukwira muri Kenya nawe no medali gwa gold mu kwirukanga mite umutwaro gumwe hamwe na silver mu kwirukanga mite 15 mu z'amatendekero ga Uganda kandi yayoreka kwa yitebekanisize mpakezi kurunji kabire kariya kireka gumere nge mwejo wa Bishop Stewart tori kora masters beragero and kose gumere konka spirit wene yange gumama kandi nangwa mu championship page abantu kibine kumanya no kumanya ngo championship naragiremo twashangera izoba ryo mu kutendekwa hamwe n'abatahibe kandi n'ubwabire nakore buza rukuteganisa ubwo mu kutendekwa nagira ngo cyakoze ari nicyo mbasa gukora kurunjo mu mpakezi
kandi nyenda kusima timu yanjye nyenda kusima coach Gordon coach Abudara nyenda kusima coach Chiwa ahabwo kugezaho kunyamba kugira ngo maintain umutindo gwanje nakora degree ya kabiri mbiragiro kandi nagira ngo kweta bo mu mpakezo no kwenda kongera ha mutindo kubasa kuzaha timu ya Uganda ya Olympics. Of course no kushobora kwereza faraga ya Bishop State University ugende kuya gold medal echama no muri byona ikirongi singa kungaruzayo no kugira ngo defending medal yanjye inabe nanirihire masika gunka abo kagira university yitunana abeji bona no kugira ngo kozere training eri kumara kandi kuza kusinga ntitekwa kusinga so kugira training yitkozere since we came from Kenya last year we have been on track at when tukora training burizo batukakosha so twetegwire munonga kwe kujekera Bishop State University. BSU ne mwa matendekero ga Uganda garije kweta bo mu mpakez kandi oyihireho kwirukanga neja kohereza timu zo mpira gw'ebigere ya woodball volleyball hamwe no kubaka aba TV West and Aloysius Byamukama bere Aloysius Byamukama agibye msano nugo twatwinire kandi nugo gahindera gacenshire ahagwe kireke ntukusima mnonga yuwogomere nitwe Serena nuwamanya Sunday Brian na timu ya gacenshire twakora nayo ntubendezo kurara no businje Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba nekushiwaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwiseho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensiyo